Today, Holy Mass offering, speedy recovery for Jenny Lasimbang, healing prayer for Joshua J. Srivan, Quirin M. Angkangon, Floris Sporitus, semoga diberikan ketenangan pikiran dan dijauhkan daripada roh jahat. Special intention juga untuk Mariani Bong Meling, we also pray for the souls of Monjelin de Simon alias Angelin, Ferdinand Michael Koju, Stephen Sipaun, Sheila Sipaun, Bernadette Kiluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Rose Lee, Peter Polo, Oswald Ijim Yagut, Aloysius Sam Totu, Frankie Jackson Totu, Emmanuel Christo Mojikon, Michael Chin Kim Hon, Daniel Andrew Potilio, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, Mary Tubong Dulijin, Fidelis Boyong Matanul, Edward Masudal, Beatrice Losuntang Lajuta, Guido Masudal, Benedette Mansing, Barbara Jinib, Joseph Mansing, James Mansing, Fabian Mansing, Emma Kiliman, Linon, Maria Sundiam, Leong Ah Kun, Terence Thomas Judge, Clement Majiliu, George Matthew, Hilda Fernandez, Rafael Fernandez, W.A. Matthew, Joseph Majakun, Mary Lojikip, Paulus Pion Lajaib, Stella Similin Melukun, Josephine P. Lajaib, Ursula P. Lajaib, Jeremy Banang, Aaron Tan Bonkong, George Anggang Sananak, Magdalene alias Junio Patrick, John George Anggang, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Madam Clay Tan, Josu Labangka, Om Savyavi Koduduvo Itapui Dopomohyongan.
dengan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, Om iko ginabahan di kiningan, Om iko pisan di Spiritu tabitua. Miampay no Diezu sa viavi. Tapi na ngavi, kano mga kunda doso, ngavi datokau, Om popotunda na di datokau sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, doy di kinaingan tabakas, Om de Diezu oy tapinay ngavi. Donok pamidaw zo kozo. Id pamusavan ngavi ko, Om id bos ngavi ko. Idunu inay man ko, Om idunu iaw ko nangasan domimang. Maza da hasako, maza da hasako, maza da hasako tagaso kozo. Itinopogi da mokinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabi abi ditasab Om sang tingabi. Om Diezu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Dahil di Tuhan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko kiningan tabakas. Mamuhyong dadaw song abi datoko. Magabit datoko dahil kaposizon sa ladyol. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang. Oy kiningan ipopointahang dokwasa no tabakas kozo. Poin sa ibaw do sa viavi. Maza do popohyong Om popokito do kosyanan no. Pavona do sumambayang sikoy o grasya to simanu day dagay Om do dizono I santob umagab magano do batos ngavi no do tumungkus ngavi day dikotos tapagon hogo do surga. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no. Imamama si mamalinta miyampay diyaw idikopisan di Spiritu tabitua. Kinaingan montok so hihinaid ay so papupuson. Amen. Pembahasan mata di Profet Zakaria. Ituhan do vozon ngawi mo bos diti. Agu mo pamay o tuhon ngawi suvay. Tuhon ngawi mo magun do kakadazan. Tangagazo tindama. Ituhon magigizon ngawi. Do ay so kadazan tagazo mugad may. Do ditiso o mabohos. Kano mugad o makikisyan do kanangan di Tuhan. Magyom di Tuhan do vozon ngawi. Ijo sendi nga mugad agumu tuhun tinaw ngawi tindama. Mikot may do magyom di Tuhan do vozon ngawi. It Jerusalem do makiin siyan do kanangan di Tuhan. It Tuhan do vozon ngawi mambos diti. It dinota daw ngawi opod kusay do tinaw ngawi do patitikid bos migit may. Do hongon gaon do sanguhon jehodi amambohos. Memang zikoy do mugad miampay diaw. Tu nakayho zikoy do miampay diaw ikenengan. Ibos di Tuhan. Miampay do tokaw ikenengan. Idampa dinuhutabakas tabitua ikakadazan tagazo daw iginavoon di Tuhan. Opihi di Tuhan is babansan tansa ngawi do Zion do mantad ko sa biawit ti zonon di Jacob. Kokomoy diyaw do kasunod konun tangabantung. Oy kakadazan tagazo di kinengan.
Miampai dotoko itinainan. Babalayon Egypt. Pontobon kumay. Dapay ngamong di sontop kotutundogo. Pilistia. Teri. Eltopia. Iti ngavi no may. Itanak ngavi di sido. Zion. Ipunganan may dotina. Tusavya vinga tanak ngavi may di sido. Miampai dotoko itinainan. Isido no ituhun tabakas kozo. Imanahak teso iso dotizonon daw. It pasusutan daw do ngavi do tuhun ngavi pasusutan di sido. Itino o tanak ngavi di sido. O maso izyoho. Sumozo mozo ma izyoho. It diyaw no do savya vido kay do izonon diyoho. Miampai dotoko itinainan. Alleluia, alleluia. Popozo iginabo kudo hizap no ay Tuhan. Ya zo no i undang-undang no. Alleluia, alleluia. Haleluya. I Tuhan miampai Dioso. Miampai sundukano. Pembahasan mentadia baltavasi tebitwa sinuat diluk. Kokon tuga nadai dia oi Tuhan. Di momok somok no di i timpu montok di sido do poin sabaton do surga. Pinapatantu ginavo i Jesus do mugad do Jerusalem. O minonu do mogogovit ngavi kapoihan do maguhu di sido. Minamanaw ngavi i suminuang izyoho do isok kampung do tuhun Samaria. Do potondaon ngavi montok di sido. Ngaaw minonoy mo di sido i tuhun ngavi tu pinaugadan i di sido do Jerusalem. Ko kita no po diti, ngaminabos, i mokiki iya ngavi i Jacob, omi John. O Tuhan, mimang konaku dagay do momoho poposondot do tapuy, mantad surga do manutud diho. Nga tuminaguvang isido, o minamohodong diho, ang pakazay no diho do kampung tiso. Ia baltabasi di Tuhan. Sasa dai dia oi Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi na ko ngabi. O bito ko dahil boss kiningan kay pambasan da tadaw bay no. Habi na ko zo katentuan do ginaba da ko. Ongo toko i pambasan dia baltabasi di tino. Ingko i Jesus. Pinapatanto ginavo i Jesus do mugad do Jerusalem. Kayo toko diti onoy antakan di suda i Jerusalem. Kinadaan, kinapatazon, kinatungagan daw. Mimang painlati tay kayo i Jesus. Ano i abazan di sido, ano i antakan kumada sido sondi. Tadi, pointanto na kozo o ginaba di sido. Domanuhok di kandak, di tama di sido. Miga di Jesus sondi do, o kita toko, teko, ongo toko, koiho toko, sido nga, kibada ko Suzan, do, mamagonop, di hizab di tama di sido. Tadi mentok na toko tapi naik ko ngabi. Mimang isa toko nga
Kibada ko Suzanne da toko hobi na kozo. Id pamanan da toko id kapo Suzanne da toko. Hobi na kozo id nunui gompoton da toko. Imani-manon da toko. Teko unui kanangan da toko, nu imangan da toko. Daid kapo Suzanne da toko. Kibadi tudu kibada toko nga. Semono memuandom toko teko kapamuso toko do obuli nangku iti kabasa nangku iti oikot nangku iti teko atuhuk nangku iti ihizab da toko. Tadi kibada ko Suzanne da toko nagi kibada kumazon da karaguan da toko. Nga ongo toko id hozo da simbahan di tino miampai da toko kinaingan. Megana di Jesus id pamanandaan dao da id Jerusalem da menuhuk ikandak ditama di sido. Tomoy mo itama di sido miampai di sido sandi. Megana toko nagi ikinaingan tomoy mo miampai da toko. Anu na po takan ay kapasuzon da toko. Jadi ano kadandi di kiningan kumanda toko. Miampai zau Yesu gisam da kahimpupuson da pamagunan. Imanak da konsuban kumanda toko. Walaupun kibada ko Suzanne da toko, kibada karaguan da toko nga dayho i Jesus, dayho hi isido montok da toko, kumanda toko. Jadi kanono id misa tabitua diti patako toko o kansanan toko katumazan toko kumadi Jesus habino kozo i anunopo kasusan kabohingkangan i abazan tayko tagubang na toko dati kita daw kano tay mo i Jesus id meja ay karistia diti sebab isidono i manak do kabakasan kumada toko manak do kapanang pasizan kumada toko. Azo kono Tuhan kiningan dosa bibinangun. Tumaza na kabosyan no, nakotoy mo sikoy di lo tita konsadiaw. Tuva di tana kalaja dohongon ngabi do tinaw tuhun. Dumadima iti montok degay di lo ti do kaposizon. Azo kono Tuhan kiningan dosa bibinangun. Tumaza na kabosyan no, nakotoy mo sikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tupadi guwas anggur kalaja dohongon ngabi do tinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasundubanan za. Imang sambayang ay tapinay ngavi, nakahubukan ku dia zungavi. Atay mo na dadi di kiningan, itama tabakas.
panak no dagay ay kiningan to binsyanan do ititak dagay ko na da do kapanayman miyampay diyaw. Maza diti itobong hokos do sa biyabi balakat oy vangan no da it dumbangan sa. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miyampay Diyosu. Poin sa vato o ginabong nga Diyosu. Kano manak da kapanang katahuadan nga di Tuhan kiningan datoko. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajaza kapamasizanza. Tumoy mo inambono po manak diyaw do kapanang katahuadan nga o Tuhan tama tapitwa kiningan tabakas kozo aiso kapupuson mazadi Kristus Tuhan sa. Tumazadi kinuhadion daw nagawit si do koin vaguvan do suvo do tuhun natu. Mazadi kinondasan daw. Pinuhas di si do daw so ngabi do toko. Mazadi kinatungagan daw mantadi poin patay. No ibang di si do ilahan kuma daid kaposizon ay so kapupuson. O maza do koin kinansabatan daw de diyaw oy ama. No ibang di si do itatangob ngabi do surga. Homingkano, miyampay di kopikaw vangan di tasab ngabi. Sangti ngabi, mozaw si kayo do hozaw kapahazan do kahazan no. Tumiyampay ay so kapupuson mga zaw si koy. Atau tepot obitwa ko oy Tuhan, itabut do sabya biko bitwahan, itinapogi, do di zono do obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza do paposondot di spiritu nu doy ditingabi, miaga bohobow umatu. Moy do ada dida itingabi do montok degay, di tinan Omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpo dan iman, patabuso isido. Nasaga koza da suminuang daid ko undasan daw. Nagano isido da lauti minanak do kapanong katahuadan ngabi. Minangakip di pinapatak di makiki iyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko, pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan mi gadi, ontok na pongo imakan min susadap. Nano di sida isasaban insan po do minanak do kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sida do di makiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabiko panginom naman taditi. Tu iti no isasaban di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson ipatungon may montok Diyosu montok tagumo. Montok di kapahyangan do daw so ngabi. May no iti daid kandaman dugo. I katapatan tahom lati do katumbazan.
Itinapogi, do masas kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilo ti do kapasizon, mi sasavan do kapamasizan. Manak do kapanong katahuadan ngavi, do nigitan sa kay diyaw, nakapadan day dumbangano o manampuan day diyaw. O huduk kozo isikoy do sumambayang, do mahagi day ditinanom sa di Kristus, o timong sa kay nada day iso maza di Espiritu tabitua. Anda mo ay Tuhan, ay Eklesia no, paintangkop id patatangkop do pamagunan. Abita no, susido dari kapanu anda tahul sakaday, sangabian miyampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, salvia di fadangavi. Anda mo nogi itapinay ngavi dagay, inang ko odop id kahansanan di katungagan, salvia inapatay id kasyanan no, tayo mo no isiho di dinavaw de vos no. Ko sinedagay salvia sumambayang sikoy, damyampay di hahangay to bitua Mary tina di kinoingan, Sancti Joseph Savo de Sido, miyampay di apostol tonga bitua, salvia isangti, inakapaponsi ko diaw idpo pusda umulan ngavi, kano si kinada di kavasian, dadumadi da sapi tumungkus ngavi, daid kapasizon sa lajur, mangazo mambantuk diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, id disido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitua. Savia biko bontugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid aiso kapupuson. Amen. Dadi pano di mamamasi naog, mazada kapangyaan pangkiningan, katamazikoy damabos. Tamazay it surga, obitwa na ang ano, mikot ok pamalintano, isap no ay manda itana, miyaga da inka no ida it surga. Takadagay at tadaw diti, aloti sa tasasa nga daw. Pohyong sikoy da hasang nga bidagay. Megadagay da papohyong di santop mamuhasa mabandagay. Ada sikoy obito dait kay basatan. Nga pagkabaso sikoy no mantad talat. Pagkabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy da mantad patitikid talat. Katahuad no da manak da pibabasan ita daw nga bidagay. Maza di sakaday da kasenan no. Pagkabas ka na dato mo'y mo damantad doso. Pain tampasi mantad sa biyabi ko susan ginabo. Damaso si ko'y paingandad di kahansanan na bituahan di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tu ikpamalintan, ikwasa, ikabontugan po nga diyaw pabay no sahi. Oy Tuhan Jesus Kristus, minobos di apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyasu, pibabasan ku takon ku Diyasu. Kada intong day doso nga bidagay, nga day di katumbasan di eklesia no. Katahuad no, damanak, da sida da pibabasan, pisan, katanudan miyampay hizab no. Imamamasi mamalinta montok so hihinaid, aiso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyasu tamay mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan.
Intangai I domba do kinengan, intangai sido. I mangidu di doso ngawi di pemagunan. Obi tuano I santob oho de dimakan min susadop di domba. Oi Tuhan, mazami padan da patut kau da semasut di tahapku. Bosan na po ibos, mingasan mai kado dobaku. Itinanam sa di Kristus, magawid at ako day kapasizon sa lajul. Kando sumambayang, iti katapatan tahom lati poin surga oi Tuhan, popotonduhin na dadagay, id pomumuso om tinan, do sampai tumungkus sikoy na da, id kabontugan miyampay di Kristus. Do di say do kaundasan, do osampu sikoy, so sangyano po, do papabal sikoy di kinapatazon daw. Imamama siya mamalinta muntok so hihinaid, ay so kapupuson. Kotabian, gugumompi di mananabus, savo di hahangay tabitua Mary, do diyaw pinata di kiningan, itanak tantayson daw. Do diyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw. Miyampay diyaw di Jesus datuhon. Tabitua Joseph, dagay panogi, pakitanay diyaw sandi da sanguhon tama. Obito sikoy da lahan da kaposison, pakianuay sikoy da grasya, pabinsianan sinyo, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen.
I Tuhan miyampai Diyos. Ikeningan tabakas mabalakat na Diyos. Itama omitana om de Espiritu tabitua. Amen. Ugad no om pabalo no iabal tabasi di Tuhan.